Será
Sa lahat po ng mga taga-subaybay ng palatuntunan ito, na amesi katang pro program seado na tayo magtagubilin sa Diyos. nyele mia katang mia kpem Po tayong manalangin. be minamia ado badana Mawu Panginoon, naming Diyos, Ama naming dakila, apato mia Mawu pangyarihan sa lahat. mia fufu Sa pangalan po Mawu ga nusu katang to muling la mia apato Yesus Kristo pengkoma ng taus-pusong pasasalamat akela fufu sa pagliligtas mo sa amin sa araw-araw nyele sa napakarami akpedana ucho mia pe jiomeke at sari-saring panganib sina kwa nami gbe siagbe chocho trompe afoku sima sa iyong napakalaking la agbe sima nyele lame akpe fufu de wo lolo pe amanu pe agbososo lata pagmamahal fufu at nyeda akpe nawo kailanman ay hindi de wo lolo lata de wo sana po belena mauta natatanggap ma blemidi po bedi o yema de asilemian tiu ito'y may bahagi namin wo lolo pe dɔmenyonyo mga kapwa tayo. sima nyetula Loobin mo sa no plimi lahat kami na akpe de nyanuti be mi ana miano bia mabato be wa pokumala esiama loobin mo na ademo na nyakata ay magkaroon ng be wo lolo la na admiaji pagtulong sa pangangailangan ng aming ye miano agbe maabot la kakanda jima pangangailangan ye miakpe de miano bia mabato nuti ple amesiwo ehiatu fevieto hiato isa sa lahat amesiwo si nanaka mala ola tayong makatulong amesiwo le ng mga nahihirap. fukpekpo matum Sana po akadadaw matum na ito'y may pagpatuloy na nye gabayan mo kami. lektado jinu siaji be mi awo asia akpede amesiwo le fukpekpo matum lanu Bukas ajomianu sa puso ng aming mga ye kababayan. ona tu ona siajila Magkaroon wana ng gomasasa paglaasa miano bi amagbato pe susu klo pe jiwo na paglingkuran na sasalama mana nouma sa amin. Ikaw be wa asubo na makapangyarihang ola siwo mia domato de shadala Panginoon, wenye mia fufunu sokata to sila jifula madalayan namin ang aming apoto mga mi da kuku na pede miao hamianu ang mga babaeng bao. be mia teng ade yi akpo alla bana miano bi amagbato ahosiwo May karamdaman, lalo na po siwo la dolem mga kasama namin na ayodo sa iyo. vieto Sama namin amesiwo liplimi hello wo subomla magpakaranas-ranas ka. amesiwo le wololo nuwom Umaasa po kami. mi da kuku na pede wonuti Papalatang yung bendisyon. Sa iyong makapangyarihan. nyedu nde enu Namin pong inilalaga be le wonu blanu ang aming pokpoma buhay at ang aming kapalaran. o yajrawo Lahat ng aming sumiasi kaisipan. wo asasa uma mecho mia pa agbe Sa postala pangalan pledo ng aming lumia pa tagapagligtas, jimade Panginoon, jichukata na si akpe Kristo. gadana wo lemia dela Amen. Yesu Kristo pengkoma amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayo na Lolo plenuti papa pagbedona mana mia kata ole mia pom tegato UNTV 37 laji le mia pa Members Church of God International pa ya valaoji to Facebook ji eye nyele sia wom tega to MCGI channel laji le YouTube afina mi MCGI pa Dɔmenyowɔwɔ nye esia Bilang paya, isang minuong loob na pag-ibig
Ngayong gabi po ay makakasama natin bilang virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI o Members Church of God International Zambales Chapter. At naroon po ang ating representative, si Brother Alcazar, kasama natin sa pag-abot sa ating mga kapatid. Yan po sa Botolan, Zambales. Brother Ruben. Miano viao oli krimi alaba miate miano viao bo la utuma apima Zambales utuma. Maraming salamat po sa Diyos, Kuya, sa mabuting pagkakataon. Yo apa nak mau kuya nak banu kokonyesia Ay kple MCGI popo sile Zambales la miao mieten pop kumala MCGI pa wɔna toke siama Sui Daniel Razon dola ayenye benya kwede nyano bia mabatosu na tuola mti ka azon Nɔviŋutsu Daniel yo akpa gere na Nɔviŋutsu Ruben kple nyano bisio katã ne le Zambales la wo amesio li klimi le ndisia eye kple esio vovovo ade nyano bia mabatowo gbɔ miawo kple nyano bisio ne le ekadzi le afisia miawo nunya Mawu ƒe hameviwo le kekeake amegbetɔ eye mde Bukas po ang amin pong mga coordinating centers. Maaari po kayong kumatok sa aming mga lugar at kung ano man po ang paraan upang kami ay maging maliit na kasangkapan, makarating sa inyo ang kabutihan ng Diyos. Kami po sa MCGI ay nakahanda naman na sa tulong ng Panginoon ay tumugon sa Mawu ƒe dɔmenyonunanadɔ miagbɔ to Mawu ƒe kpeɖeŋu nu si miate ŋu awɔ la miawɔ to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me eye míele miakpem be mia aɖe mɔ na mí be míawo hã mia akpɔ gome le míaƒe xɔse ƒe nutinya sia me ƒe dzinu gbãtɔ ƒe nukeke gbagbea míadze mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo sɔsrɔ̃ gɔme. Members Church of God International le miakpem hena wɔna sia ale be si be míasrɔ̃ nu atso esewo ŋuti mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nufiafia si srɔ̃ge míala tso ŋɔŋɔ kɔkɔeawo me adze egɔme Ghana ƒe gaƒoƒoa ŋdi ʋãmewo me Dzoɖa eye miate ŋu ase sia le gbegbɔgblɔ vovovowo me gbegbɔgblɔ vovovowo alo woɖe gbegbɔgblɔ vovovowo gɔme gbeta gbegbɔgblɔwo siwo nye ƒome blaeve sɔŋ eye le míaƒe nuto me afi sia hã adukɔ me la ate ŋu asi le gbegbɔgblɔ vovovo enyi sɔŋ me esi dze nuwo la hena wɔntɔ ʋu nugɔmesese ɖe neto eme kpɔ bena agblɔ na ɖokuiwo be nu siwo dzɔ va yi la ame aɖewo yɔnɛ be déjà vu at anuba déjà vu gake nu ke nye déjà vu eye míate ŋɔŋɔ kɔkɔe la gblɔ ne etso esia ŋuti. Naranasan mo na bang pakiramdam na parang naulit ang isang sitwasyon? Yung tipong pakiramdam mo na nangyari ang pangyayari. Di na tu seselama ada mekpɔ si edzɔ kpɔ va yi gake menya eyi si me wodzɔ oa. Edze abe nu sia ƒomevi dzɔ ɖe dzinye kpɔ. Esia zi geɖe la woyɔnɛ be déjà vu. Nugɔmekuku geɖewo wowɔ be woatsɔ aɖɔ nene ƒe nya sia nu. Ame aɖewo xɔ edzi se be susume ƒe dɔwɔwɔ yi le esime ne míenɔ agbenɔɖo kpɔ va yi la mie susuna tso alo ame aɖewo gblɔ be woate ŋu azã sia anya nu sia va dzɔ le tsɔ me eye ame aɖewo xɔ dzi se be science ate ŋu aɖe gɔme gake nu ka koe nye déjà vu sia eya leke wòdzɔ le Alan Brown ƒe nyanu la nya sia la enye nugɔmekuku aɖe si ame eve alo tɔwo to eme. Esia edzɔna le nu si dzɔ va yi kple esi le dzɔdzɔm fifia la nu. Si míaƒe susu mate ŋu aɖo ŋku edzi o. Le Arthur ƒe nyanua, déjà vu sia dzɔna. Míkpɔ ame aɖe. Mayalin tulad ang ganitong Míkpɔ pakiramdam. nane si dzɔ ɖe nane dzɔ ɖe mía dzi kpɔ si míate ŋu aɖo ŋku edzi o. Nu sia woate ŋu agblɔ be enye edzi agblɔ nya ɖe kake la mete ŋu ɖo ŋku edzi o alo esia hã ate ŋu anye nu si ɖi fia be ava kpɔ dzeanyigbodɔ alo dɔléle ƒomevi aɖewo
Amadola oto na nusia ma teƒe didi elabena wose aseslamɛsia ƒomevi le wo ɖokui me. Deja vu sia agbalẽnyalawo hã woate ŋu ato eme. Ame siwo nye amegãwo eye ame siwo zɔa mɔ edzi wu ame bubuawo. Ɣeyiɣi aɖewo hã amewo ƒo dzesi be dzale si ame aɖewo ƒe susu ma ɖe eve ta ɖe esi nanewo le dzɔdzɔm ta woto na esia me. Eye eɖe hã wogawɔe nye be luvɔwo wonɔ tɔtrɔm, luvɔwo katã nɔ tɔtrɔm. Na ame aɖe ku la egagbugbɔ gatrɔ na dzɔna. Eye dzale si wònɔ anyi kpɔ hafi ku gava dzɔ la, nu si dzɔ ɖe dzi kpɔ va yi la wogasusua tso enu. Gake la nyakae Biblia gblɔ tso esia ŋuti. Ame la ele abe ʋu ene. Ɣeyiɣi aɖewo me la alam mo kung bakit masama. May espiritu ng demonyo, yung mga anghel na sumama. Suita nɔvi gbɔgbɔvɔ ƒe gbɔgbɔwo li. Mawudɔla siwo va zu ame vɔ̃ɖiwo siwo nɔ anyi tsã wotsitre ɖe Mawu ŋuti la. Mawudɔla siawo la wonya anyigba blibo la katã. Wonya nu siwo katã le anyigba dzi. Mina miaxlẽ Samuel ƒe agbalẽ evelia tawi ene kpikpi bla eve. Wo dɔla Yoab wɔ nu sia ne wòatsɔ abu nya la ƒe afɔ. Ke nye aƒetɔ ƒe nunya le abe Mawudɔla ƒe nunya ene, ne wòanya nu sia nu si dzɔna le anyigba dzi. Mawudɔlawo la wonya nuwo katã le anyigba dzi. Elabena esime Mawu nɔ anyigba wɔm la, Mawudɔlawo wole ekpɔm. Hiob ƒe agbalẽ ta blatɔ̃-vɔ-enyi kpikpi ene. Dzale si wonya nu tso anyigba dzi nyuie la, wonya nu siwo le anyigba dzi. Teƒewo siwo katã le Mawudɔlawo wonya esia. Gake Mawudɔla aɖewo tsitre ɖe Mawu ŋuti wova zu gbɔgbɔvɔ̃wo. Azɔ gbɔgbɔvɔ̃ siawo la wozã amegbetɔwo. Susumata Maria Magdalene wokpɔ gbɔgbɔ andre le eme si aƒetɔ Yesu Kristo nya do goe. Azɔ gbɔgbɔvɔ̃ siawo la wona seselame amegbetɔwo le ɣeyiɣi aɖewo me. Ɖeko wòdze abe wole wo kplɔm le mɔ tram woana nàse le ɖokuiwò me eye nàxɔ aʋatsokaka dzi ase ene. Ɖeko wòdze abe nàgblɔ be o yeva afi akpɔe. Gake la enye kɔtɛe be esia nye zie gbãtɔ si yeva Dzoɖa. Gake aleke wòdze abe ɖee ne kpe tsã ene. Evɔ Isaiah ilɔkɔ papanga ye ne tsi ɖo. Esi wònye gbɔgbɔ aɖe ate ŋu anye nu si le dɔ wɔm le amea me be wòakplɔ mi atra me. Esia woyɔ be deja vu. Seselame aɖe si le mewò be ne xɔ nane dzi se abe numetoto ene alo nu si me neto kpɔ tsã. Ake la negava le nene ƒe numa kpɔm. Esia nye aʋatso nufiafia. Ame bubu aɖewo la ekpea nu si wòdze be míaxɔa eye nye nyateƒe la. Nu ke nye nyateƒe la? Nyateƒe nye be mekpɔ ɖo teƒe me haɖe o. Nye ya menye be abe nekpɔ ɖe le Meka nyemete kpɔ o. Afi si wusatɔwo yina ƒe sia ƒe. Nyemede teƒe ma kpɔ o. Nyemeyi zi ɖeka kpɔ o. Azɔ mate ŋu anɔ soso bom be ne mele afi sia le Amerika afi sia. Edze abe ɖee mede Meka kpɔ alo va teƒe sia kpɔ. Aʋatsoe. Elabena nye kɔtɛe be mekpɔ ɖo teƒe me haɖe o. Esia nye gbɔgbɔvɔwo ƒe dɔwɔna si le gbagba dzem be wòable wo. Dzale si wonya anyigba blibo la katã la, ɣeyiɣi aɖewo la, ne woge ɖe mewò la, seselame manɔ me o. Wowɔna wo na adze abe ɖee naxɔ aʋatso dzi ase be ne do afi ma alo ne dzɔ xoxodo nugbɔ kpɔ. Evɔ mekpɔ dzɔ le ɣe ma ɣi me haɖe o. Ale sia ta wokɔ dzi se be ame kuku gatrɔ gbɔli. Ne eku la wò luʋɔ agbugbɔ adzɔ. Le kpɔɖeŋu wo be ne eku la atrɔ zu amagbewo eye ame si
fɔ wo fula aɖu amagbema ne ɖui kɔa ke ewo ne trɔ zu nene ƒe amema. Kpɔɖa esia nye alubɔwo ƒe dzɔdzɔ ƒe dzixɔse. Eyi aɖolawo gblɔ bena gbɔgbɔ la, wo gbɔgbɔ la trɔ zu afi. Gake la menye alia wòle o. Biblia ƒe gbɔgbɔ la menye alia wòle o. Amegbetɔwo ɖui be wòaku zi ɖeka. Azɔ nu si me ame aɖewo tona si woyɔna le ɣi aɖewo me be deja vu. Esia gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe aʋatsoe wònye. Ya xlẽ Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ evelia /11. Eye le esia ta Mawu adɔ beble si ŋusẽ la aɖo ɖe wo gbɔ bene woaxɔ aʋatsokaka dzi ase, bene woadrɔ̃ ʋɔnu ame siwo katã mexɔ nyateƒe dzi se o, ke boŋ madzɔmadzɔnyenye dze wo nu. Ele be nàxɔ nyateƒe dzi se, menye aʋatsokaka o. Wo ŋutɔ negblɔ be esie nye zi gbãtɔ si neva teƒe ma. Ɖaleke wɔ woe nekpɔ afi sia zi gbãtɔ dze abe ɖe neva kpɔ ene. Aʋatsoƒe sese la menye sia. Afi ke aʋatsokaka tso Satana gbe wòtso, gbɔgbɔ vɔ̃ la gbe wòtso. Ta 2:44 Yohanes. Enye aʋatsokalawo fofo Satana. Eya ŋuti nu si ɖe nye nyateƒe la koe. Xɔ nyateƒe la koe de me be esie nye zi gbãtɔ si ɖe ɖo teƒe ma. Yeta ne nasese le ame aɖe le ɖokuiwo me abe ɖe ne ɖo nene ƒe teƒe ma kpɔ ene la, aʋatsokaka ƒe nyae nye sia. Nyamedzodzro ƒomevi vovovowo li tso xɔse ŋuti. Míaƒe xɔse kple agbeme ƒe nya vovovowo si ate ŋu akpɔ to míaƒe MCGI channel la dzi. Eye channel vovovowo le ema te ate ŋu akpɔ dzɔdzɔnyenye ƒe nya ƒomevi vovovowo le. Ase nu siwo Biblia gblɔ le afi ma la. Hadzidzi siwo doa ŋusẽ ame hã miakpɔe le afi ma kple nu bubu aɖewo hã miate ŋu asrɔ̃. Ke míeƒe koko na mi be mia like eye mia share alo ame na amewo míaƒe MCGI channel la, mia subscribe na mi. Ake la míegale ŋusẽ dome mi hena míaƒe dzitoƒo xɔse be semisɔsrɔ̃ si gbɔna la ƒe dzinugbã ƒe ŋkeke eve agbe Dzoɖa Ghana ƒe gaƒoŋti ʋãmewo. Esia si eƒea wua nu la, ame aɖewo nɔ nya aɖewo gblɔm ɖi be xexea nuwuwu gbɔna nɛ. Esime menɔ ɖevi me la, wogblɔ nya ɖi tso xexea ƒe nuwuwu ŋuti. Eta míebia mía nɔvi amegbetɔwo xɔse si le wo si tso esia ŋuti. Ɖewo xɔe se be xexea gbɔna nuwuwua alo xexea awu nu vavã. Mina míaɖo to nya siwo gblɔ eye míaku egɔme hã míaka Biblia la gblɔ neva nya sia gbɔ. Ɖe ne xɔ dzi se xexea awu nua. Ye dzesiwo li míame xɔ dzi se be xexea awu enu. Womegblɔ be xexea awu nu o. Míame xɔ dzi se. Eta mi nye kristotɔwo. Mele susum be anyigba mawu nu o. Elabena godo nu sia nu si dze egɔme la awu nu. Yeta amegbetɔwoe gblɔ esia, menye wɔlae gblɔ esia o. Nu geɖewo amewo trɔ asi le enu fifia. Wogblɔ be nuwuwu gbɔna. Nye mexɔe se elabe kristotɔe menye. Mexɔe se elabe egbɔna. Kristo gbɔna. Yete wodze be amewo nava Mawu gbɔ elabe ame geɖewo tra mɔ. Mexɔe se be Mawu li alebe woatrɔ ava egbɔ o. Yeta esia ebɔ ɖe amewo me. Na nyi ya xexea ele enu wu ge.
elabena xexea meli o la nu katã mi le afi sia ɖo. Nye me koe se be xexea egbɔna nuwuwu. Wofia mi esime menɔ sɔhɛwo ƒe habɔbɔ me. Wofia Biblia ƒe nyawo mi eye wogblɔe le afi ma be xexea awu nu. Gake ɖeko míenya eyi si me wòava o le Biblia ƒe nya nua. Ele Biblia me be ɣeyiɣi aɖe li gbɔna. Le scientistwo ƒe nyanu na nyia ame ɖeke gome ƒe nyanu wònye. Ne esi adzɔ vavã la, ɖeko míado gbe ɖa. Mele susum be yeyi dzesi aɖewo li, anyigba ƒuƒuwo le dzɔdzɔm, etowo le gbagbam. Nya mele susum be anyigba ƒe nuwuwu gbɔna. Ele manɔ agbenɔnɔ yeye eye maxɔ Aƒetɔ Yesu Kristo. Ale be nu ka ke adzɔ o. Kakaɖedzi aɖɔ miasi hena ɖeɖekpɔkpɔ. Anyigba ŋutɔ la mawu nu o. Elabena anyigba dzi le tɔtrɔm. Ɣeyiɣi aɖewo la anyigba ʋuʋuna. Anyigba ƒe akpa ɖewo la ɖe ɖa ya gake menye anyigba blibo lae o. Nye mexɔ edzi se be anyigba la wu enu gake menye egbe o. Ele enu wu ɖe amegbetɔ ƒe nuwɔna ƒomevi vovovowo ta. Yeta ne nu sia le nu gblẽ le ŋutiwo la, le susum be esia hã agblẽ nu le míaƒe anyigba la nu. Mele susum be awu nu. Ne wònye bena akpɔ Noa ƒe enu si ne dzɔ la, ɣe ma yi womekpɔ dzesi Mawu o elabe ame vɔ̃ɖi geɖewo nɔ anyi. Woŋlɔe ɖe ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo me be ame ewo wonyo la, Mawu gblɔ be matrɔ anyigba dzi o. Mele abe tsã esime amewo nye ame vɔ̃ɖiwo la, menye nenema o le o. Vɔa wotsɔ amewo wɔ avɔsa, wowua wo be woatsɔe awɔ vɔsa na woƒe aʋatso mawuwo. Mele susum be xexea mawu nu haɖe o. Na nye ya mele susum be Mawu maɖe mɔ na anyigba be wòawu nu ɖe amewo ta o. Ma agblẽ amewo ɖi o. Vevietɔ maɖe mɔ be woatsrɔ̃ o. Yete wòdzi be míawɔ nyui na mía nɔvi amegbetɔ vavã, míawɔ ɖeka. Míalɔ mía nɔewo eye Mawu mana xexea nawu nu o. Le Biblia ƒe nya nu, woadrɔ̃ ʋɔnu amewo gake meƒo nu be xexea la wu nu o alo woatsrɔ̃ xexe anyigba o. Nyemaxɔ sia dzi se o ela Mawu nye nublanuikpɔla. Ne xexea awu nu la, enyo. Elabe Noa ƒe ɣeyiɣi mɔwo me ene. Nu ka ke dzɔ le ɣe ma ɣi me o. Edzɔ tsã va yi. Gake la, ne nàza nanewo aɖo kpe dzi na be xexea awu nu la, xoxi aɖeke mele nunye tso esia nu o. Eme va ge labe wogblɔe ɖi ɖe Biblia me. Ɖeɖefia ƒe agbalẽ la li, nyase nya le afi ma. Le nukeke aɖewo me la va ɖoyi menye fifia o. Dzesiwo li le esia ɖem le fiafia. Ahedada li, aʋawɔwɔ, dɔlélewo. Nu sia wonye dzesi gake menye nuwuwu wonye o. Ɖoyi egogo gake Kristo ƒe ɣeyiɣi ma wogblɔ be evava gogo. Vakpe vesɔe nye sia. Le fifia me la aga gogo wu. Yeta xɔ Aƒetɔ ɖela la dzi se ale be nakpɔ xɔxɔ. Xexea de la wu nu alo mewu nu. Ne wɔ esia la akpɔ xɔxɔ. Se nye xɔse la. Nu si le Biblia me nye be nu sia nu si wogblɔ la ava me. Eye nuwo dometɔ ɖeka. Eye woŋlɔ ɖe Petro ƒe agbalẽ evelia tatɔ kpikpi ewo kple kpikpi andre. Ke Aƒetɔ la ƒe nukeke le vava ge abe fiafitɔ ene.
le esime dziƒowo ava yi kple gbeɖeɖe, ke gɔmedzenuwo la bi eye woalolo le dzo me, eye anyigba kple eme dɔwɔwɔwo la fia keŋ. Eye anyigba kple eme dɔwɔwɔwo la fia keŋ. Ke wotsɔ nya ma ke dzra fifi dziƒo kple anyigba la ɖo, eye woda wo ɖi na dzo va se ɖe Mawuwo ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ kple gbegblẽ ƒe nukeke la dzi. Yeta ele Biblia me. Kpikpi geɖewo le Biblia me gblɔ be anyigba woafie keŋ. Le Biblia ƒe nyanu, nu si ana anyigba woafie keŋ la, eye nye tsɔtsɔ. Míaƒe alilikpowo ale wogblẽ edomee. Alilikpo dziƒo, Aƒetɔ la ƒe ŋkeke la le vava ge abe fiafitɔ ene. Le esime dziƒonu ava yi kple gbeɖeɖe gã. Eya ŋuti tsɔtsɔ si gbɔna la menye anyigba ɖeɖe koe wònye o. Gbã la, nu siwo le dziƒoa woafia wo, woalolo, eye anyigba kple eƒe menuwo la lolo, kple eƒe dɔwɔwɔ la lolo, elabena nu siwo tso dziƒo la woalolo anyigba. Ɣletiviwo, planetwo, awɔe be anyigba la fia, eye esia enye nyateƒe wogblɔe ɖe Biblia me. Be esia enye Mawu ƒe nya le Biblia me, eye dzɔdzɔmenugɔmekplɔwo mate ŋu agbe sia o. Ke wo ŋutɔ gɔ̃ hã woxɔ edzi se be ɣeyiɣi aɖe li gbɔna la, míaƒe ɣe la va lolo gã. Kawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya, no? Pero sa Biblia hindi ganon. Ang sa Biblia, yang nasa... Scientists wo gblɔ, gake menye sia Biblia gblɔ o. Biblia gblɔ be nu siwo le dziƒo la woalolo kple dzoxɔxɔ gã aɖe, eye ne dzɔ la, anyigba la kplɔe ɖo. Anyigba sia, ɣe sia la wu enu. Labe ame ɖewo le nu fiam be anyigba ma wu nu o. Adzeɖaɖa gãe wònye. Anyigba sia awu nu vava, ne wuwu li si Mawu ɖo na anyigba la. Mina míaxlẽ Zefania ƒe agbalẽ ta ɖeka kpikpivi 8. Woƒe klosalo kple sika hã mate ŋu aɖe wo le Aƒetɔ ƒe dɔmedzoedogbe o. Eye eƒe nuvava ƒe dzo afia anyigba blibo la, elabena ele anyigba dzi tɔwo katã trɔ ge zi ɖeka. Ɖeba tututue, nuwuwu aɖe li gbɔna na xexea me. Hesime anyigba ŋutɔ la woaɖɔli, enu ava yi, woaɖɔli kple anyigba yeye, nya axlẽ, nya ɖeɖe fia, tabla vɔvɔ ɖeke kpikpi ɖeka. Eye mekpɔ dziƒo yeye kple anyigba yeye, elabena gbã dziƒo kple gbã anyigba la nu va yi, eye atsiaƒu megali o. Yohanes kpɔ nu si gbɔna dzɔdzɔge, gblɔ be mekpɔ dziƒo yeye kple anyigba yeye, elabena gbã dziƒo kple gbã anyigba la nu va yi, eye atsiaƒu megali o. Esia nuwuwu gbɔna nɛ vava. Anyigba la nuwuwu gbɔna nɛ. Ito po ay ilan sa mga bagay na ating pinag-uusapan, tinatalakay sa ating pong mga programa dito sa UNTV. At kami po ay nag-aanyaya sa inyo, panoorin ninyo ang ating iba't ibang mga programs. Kasabay na rin po ng ating pong... Siwo nye nu bubu siwo srɔ̃m nye le míaƒe yaƒalawo dzi UNTV. Le míaƒe MCGI channel la dzi, míaƒe yaƒala ƒomevi vovovowo dzi. Mia subscribe na mí, mia like alo mia amena amewo. Le fi ma míakpɔ nu ƒomevi vovovowo le neva aƒeme ƒe nyawo ŋuti kple dzɔdzɔnyenye si tso Biblia me. Ekpe ɖe esia ŋuti la, míegale míakpem ake hena míaƒe dzotoƒo kɔsemese nusɔsrɔ̃ si ava eme. Ƒedzinu gbãtɔ ƒe nukeke eveagbe. Asrɔ̃nu atso mía Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti. Esiawoe nye nusɔsrɔ̃ siwo tso ŋɔŋlɔ kɔkɔe me. Ghana ƒe gaƒoƒoa nu,
nudi gawi kema ko mia aje agoma emile mokpomba mia ako mia pepepela Members Church of God International ga aje nusosro goma chu mia apato Yesus super saunuti kagbola na mia sa penuti nya de chu mia no bio do moto da kagbo chu mau pahama tugbobe ato numatutu adu mahala ala mau penu fiafia siwoji wo selama da asisi Dati po akong Baptist, pero sa katagalan ko na naging Baptist pa hame menocha kakle iya do magbela na ke matro de nya agbema o ni gallo ani gbajinu ni na de aglo chufo ahanu no sigayo yo ple wi egbe yo esi onye gape domali ota ple nuwowo vuvu ma ona tala masro fififi mazo fifi la na maima kwa la miapa pastor le miapa takpepo nye yina afima na umeli o kuma chonu senu simalona la iya deva gamano asinya ba plus gao we ba ma fina esimala acheji la agbona acheji degla maka madon kunusi maklacho bibla malama bibla glo mega fifi o ma glo mega fifi o ma yi ha madon kweji nya sinya pa nfia la glo pastor la glo ebe nu vonsi o kata na wo plus o na wola o Kristo khafada wo ta huku no siko jeba na wola jeba xɔse ko nanu asiwo jelesi efifi gadala miape kokko matala apokpe kple evama blavama esi wodo asi amojia modemo na magado bo atola ko ba o e to ko nyeba na no apoma no TV okpom esi mano channel lamla mabakko UNTV afima me kpodo glutu elila ple epon fefia si ofia eye epon nyanu dodo gado cho bibla we ba mala na pa TV do poma esi mala asamla biabia gada siola asini wodo anutinam na manya kajila joyem si nyamaten ada agoma gede o we ba nyen biabia wodo anu menyela remember srigola takopala o koma yina da Facebook ji akpop la mamo pa ya vala wala afima aye ajoyuma riya da vai adola la po dzesi be de mejiba madda mauti tamaha ya kpo guma la mau pahama je kpokpo la manya yima blobe meji we ba akpam vasriga unto mapata kwa ma to mau kodam plumla poko ma de chita la pajino na panu ka blatoma apa kpe bla vode kiama la menyala jila joyem shais masa asau ye jila joyem ba masro nugada simvazo ha me vila dasinya do wonuti abata tutala ana ye majijo fififi ha dachinya nutata da amoji fa do mamato te esima gada mala honyo du fawula nunya oh Jerome alekina fon afika yina la krona do awule gbe de gaina upa gajojo fingela afima na code vena misia la apomala ukiada kama no anyi o okueba majujo nya agbeno no gbeglawo jilawojo la bana nufiafia trom nya agbeno no gbeglawo la odolina ple Dɔmenyowɔwɔ metia MCGI de nufiafia siji makoseta menyela do kiema ba esia de kwe anak makode da mesio no yunyama chimla wawenya ahonyo oti yunyama subo kata da ka kwe gavanya jikola de na ko jisa vami jola me waglonya da ka o da funam tola doma la bodo doma jure ntinya wonda ntinya alia que nous fait faire comme pledo comme gacho vondo vote pe o ye ple ha pe do na u matenga do pe ji gadawu be esenya nyate pe la vava la Biblia la gble be wadro onu kama de apa do wonu
ye gom kpɔkpɔ le MCGI ƒe dɔmenyowɔwɔdɔwo me la le nunana amewo gome gato dadra kple tɔmɔ me mekpɔ xɔnyewo wole etsi dram eye mena wo nuɖuɖu eye wogblɔ be etrɔ vavã fifia nenye dɔmenyowɔla azɔ dzidzɔm ɖe nya si wogblɔ elabena wokpɔ nye nuwɔna la eye mete ɖo kpe dzi na wo be mege ɖe ƒuƒoƒo vavã la me be sɔhɛ ene menye vevietɔ la labe dzi le dzɔ yem le dɔwɔnawo me le ha la me. Woyɔna be Nɔviŋutsu Jerome Paulos yesia nye nye xɔse ƒe nutsinyala akpena Mawu. Gaya po na sinasabi ng banal na kasulatan sa sulat ni Pablo kay Timoteo sa 3:15 na kung ako ang wika ay magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Sa bahay po na le Mawu ƒe aƒe me ale si Biblia gblɔe ene Mawu gbagbe la ƒe hame agbenɔnɔ aɖe li le be amegbetɔ la nɔ nedzi be yeabɔbɔ ɖokuiwo hena Mawu ƒe sewo. Nu sia te míele míakpem ɖo esia ele míaƒe dzodoƒo xɔse ƒe senusɔsrɔ̃a me. Míasrɔ̃ nua tso míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe sewo ŋuti ye ƒe dzinugba ƒe ŋukeke evea ye míegɔme dze ge ƒe akpe kple blaevɔ-tɔ̃ me Ghana ƒe gaƒoƒo nu di ga 11 me. Azɔ mina míakpɔ nu ka mía nɔvi amegbetɔwo la wɔ ne esime míawɔ dzodoƒododo kpɔ míele esia wɔm le be míate ŋu ayi edzi aɖe gbeƒã lɔlɔ kple dɔnyuwɔwɔ na mía nɔvi amegbetɔwo la. Pwede po ako na makahingi na kahit buto-buto lang, ano ko lang dito sa pansit sa birthday ng apo ko. Wala man dili ako ma'am. Kahit kunting taba lang. Majibe. Hena binye ƒe dzigbeze. Kura ne nu sue aɖe nanam hã. Enye mamea yɔvinye ƒe dzigbeza. Ɖe mabia esiwo miezana o. Ɖe maxɔea. Kahit bulok lang. Madugba. Esiwo miegale zazam o la. Esiwo miedzi be yewoazã o la, mikpe na makpe na mamea yɔvinye yo akpe na wo. De mabia lãvi aɖe mia gbɔa. Nenye ƒua ɖeɖe alo amia ɖeɖe wònye hã enyo akpe.
dada ƒe nuwɔnublanui na nye ya labe ebe yada na evia emamia yɔvia le eƒe dzigbezãɖuyi me. Hiãtɔwoe yeta mi kpe ɖe enu ti ɖo. Ne mi kpe ɖe enu la, Mawu aɖo eteƒe na mi. Ɖeko mi dze mi akpe ɖe nɔvi ahedala la nu. Kura ne wòanye be eƒuawoe tsi anyi hã la, mi koe na. Ne nu sue aɖe ɖeɖe ede ale nyia mamia yɔvi nye ƒe maka la na avivi nɛ. Yo wole afi sia akpe geɖe. Akpe na Mawu na miawo ya be na bia la enyo wu be na yi aɖe afifi. Ekpea ne yeƒe nɔƒe mele la, nye me dzi be ame bubuawo na kpe ɖe ŋutinye. Ake la ele vevie be wò boŋ nanye kpeɖeŋutɔ na ame bubuawo. Matia amewo me o, elabena ɣeyiɣi aɖe va wo hã hiãtuwo la, ame aɖewo woatsɔ lɔlɔ̃nu fãa akpe ɖe nu. Mawu aɖo eteƒe ɖe dɔmenyo si nèwɔ la. Kura ne mi le ewɔm, kamera meli o hã, mi le ewɔ ge enye dzidzɔ na manɔ ewɔm be makpe ɖe nɔvia amegbetɔwo nu. Mi le mɔ kpɔm be kura ne wòanye be nu sue aɖe koe wònye hã. Miate ŋu awɔ wo dzi nakpɔ wo, dzi nadzɔ wo. Amegã ɖe magabia nu sue aɖea. Ela sue aɖe kura ne nye ƒue wònye o. Ale be mana mamia yɔvi nye ƒe nuɖuɖu na vivi le eƒe dzigbezãɖuyi me. Ne nawɔ kpe ɖe nua tso wò dzi me. Ɖe mabia elã bia ɖea hena tɔgbia yɔvi nye ƒe mamia yɔvi nye ƒe nuɖuɖua. Kɔ eƒu siwo mi dzi be yewoatsɔ aƒu gbe. Akpe na wo. Akpe. Siale si ne le nu nyui wɔm. Ne le nu nyui wɔm la, ɖo li miawo. Ne miawoe. Ame ɖe bia akpe ɖe ŋu. Ame ɖe bia akpe ɖe ŋu miawoe. Enye nu si kekeake si hã miawɔ la, mina miawoe. Ame aɖe si hiãtui la, ɖabia woe nɛ. Akpe geɖe na wo. Pwede po makahingi ng karne. Kahit yung taba lang, kunti lang. Kahit kunti lang po, mag-pansit po sa apo ko, birthday po ng apo ko. Ngaku lang kariko. Lahat pa ng siyade lang. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Wala lang, naluoy lang ko sa iya.
Kena Mawu nya do komasela do pinyama apa nu wonu blanu nam la bana nyela anopola la nanu suya kwila asinya mechichi siapa nu wonu blanu na ita manedo Rana nu suya onya manaha enyu nyanu drala kumanyela afisia esia kumateng anao akpe mamia yo vinya pa jigbezai apa nu wonu blanu na ita machuni do donya tepa nu ko nyanu amema drama nya amagala manya esia o la bana menya kata wona mom popo nyawo bodanu alo nya awo gado o ita jale si nu suya de la miasi la nya tung awo bodanu ne ejila ejom nu simye woni la yeta ya yira onya bana koda ya tawunu selama nyi onya na koda amabu bawunu ma wotiatia la ama amesina koda na o jale simi la agbela anyi gbansiaji la yi siama la nobio nuka ojaba miawo jale simi la anyi gbansiaji la yi siama yaklan galatia tota de pipi ewo le pipi asheke yanuti esi asinu popo le miasi la mina miawo mina amokata ke vieto amesio la xɔse pelama eye Gerada dinate mianuti la nunyiwɔwɔ ma o la bana miegbodzo la nunyiwɔwɔ ma o la mia xanu la azagbela dzi yeta jelesi yele eyi siama la apostol Paulo blonami yanuti esi asinu kpɔkpɔ le miasi la mina miawo mina amokata ke vieto Nesio la xɔse pelama Mawu le mɔnu kpɔkpɔ na memi bele yi si me mie le la le mɔnu kpɔkpɔ na mi alebe mia ade agbemavɔ la me le eyi siwo me mie le efia be le yi sia si me mie le nuwuli na la mie aze atsɔ awɔ nunyuia ekema nɔvio migana de dinate mianu o neva nunyiwɔwɔ be o jale si mie le anyigba sia dzi le yi sia me la Biblia gblɔ be yanuti si asinu kpɔkpɔ le mia si la na miawɔ nunyui na ame sia me nu kae anye nyuwɔwɔ ƒe nuwuwu la nɔvio miaxlẽ Romatɔ ta ve kpikpi andre kple ewolia ame siwo toa dzidodo le dɔnyuiwɔwɔ me la dia ŋutikɔkɔe kple bubu kple numagblẽmagblẽ la woana agbemavɔwo hafi ŋutikɔkɔe kple bubu kple ŋutifafa woana ame sia me si le nu nyui wɔm la Yudatɔwo gbã kple Helatɔwo hã. Esiawoe nye Mawu ƒe nyawo nɔvio. Mawu ƒe nyawo ame siwo tsoa dzidodo kple dzigbɔgbɔ blewu wɔa nu nyui la wodia ŋutikɔkɔe kple bubu kple numagblẽmagblẽ la woana agbemavɔwo hafi ŋutikɔkɔe kple bubu kple ŋutifafa woana ame sia me si le nu nyui wɔm la Yudatɔwo gbã kple Helatɔwo hã. Azɔ le kpikpi enyi ke ame siwo wɔa lɔ̃adrehehe eye womeɖoa to nyateƒe la o hafi woɖoa to madzɔmadzɔnyenye boŋu la wotɔ anye dziku kple dɔmedzoe xaxa kple momenuveve ava ame sia me le wɔwɔm la ƒe luʋɔ dzi. Yudatɔwo gbã kple Helatɔwo hã.
nama tututu ongo asiada Biblia na wanyebe nyanye vebietula la nunyu wɔwɔmela ekema nyahanu la asagbelaji sinya agbamavola bale se Paulo gblena la bena amesi fanu de epenutilama ange bebla acho epenutilama amesi fanu de bobomela ange agbamavo acho boboma. Yanuti gana de dinatem yanuti la nunyu wɔwɔma o la bena nemye gbojo la nunyu wɔwɔma o la nyanganu la yen top aza belaji yanuti jele simile anyigba siaji yele yi siamala nusi jenami bemnya awa yenye bemnya awo no nyi nusi mawuji bemnya awo la. Ye nyakata kple Members Church of God International nyawo nye yi de zambale ntoma alebe mia ayi eji ade nyano bia magbeto gbo to ma upo kpedema kple no ble pokpok ayi no nyuwo laji na nyano bia magbeto maka subo be wala gbogbo si hublo aloju kame wocho gele simia ya nya awode ma upo si ajiko nya zo ma upo do no suade alebe yepe dɔmenyonyola na ade nyano bagbeto gbo Sabini to Joshua Antonio, Plemiano Biado Siwo MCGI, wala Ntomama. Leke fienye boko na wana to Joshua Antonio, la Zambale Ntoma. Fiena ukuya. Mawupak padan plenudan klopomala. Yawala miela botona Zambales Ntoma. To mawupak padan plenudan klopoma. Pedanusi Members Church of God International la womla ele ajim la nyata pomala la landisia le sitio sambato siala mejijibocho kabanga bo fibala nyena ndinu dudu nyano bia mabato la afima menye de viao de o kabunji lauha na make amaga hokwo alama chichiawo una nana ufa yawo odrado na asia wawe danu duduawo nawo zasia mala officers wo alonutuma pa amachichiawo lanutuma afisia Zambales vilia konutuma ule nyagbola afisia na make sitio paita pa amachichiawo ha wala nyagbola afisia fifila awopa agbalajigla la afisia the panis yeha la afisia sebalitane Augustus woponu koima semla kagawan woponu koima yomola wonya kopo wopa amachichiawo alo nunolawo na make ha nyena nunana fa baita to pa amu esi amagbe ha miegana nududu wo la afisia azo nyakunu kula kokwe amapa amaga chaima Nɔviŋutsu Joshua kple kuya Daniel apena Mawu hena monu kpɔkpɔsia be nyagbo azo ameneniwe le sitio baita ntoma le sitio baitan le Mount Pinatubo pengutoma afima wadepoma alofa bla tomawo esi wonyeba to gama Pinatubo bantala awebe amado jola afima yeta azu ntoma atola afima elabe teƒe siwo nɔ tsa atoma ƒe ekeyo de la evutsɔ wodzi vutsɔ teƒe ma wodzi ta miaƒe kɔƒe ametɔwo woga gbugbɔ va le yia ɖo megbe gake la jalesi teƒe ma gbɔ dzidzi bo ta la eye miema ɖe teƒe vovovoawo ta la barangai eme le sesem
be watem akpɔ ga hena zazãwɔwɔ. Yeta eʋuwo zãna esi wònye be gaƒoƒo etɔ wòdze be woahiã azɔ mɔe eye míenya esia ali teƒe sia dzidzi tso boto la nutome. Ke míaƒe tsi gbɔƒea ɖi fi ka mi kpɔnɛ tsona. Nyateƒea nye be klɔ hafi toma woyɔna be mantnatebo na agbã la kuxe gbãtɔ si le mía nu le afi sia eye nye míaƒe tsi kpɔƒe elabe afi si tsia tso la megasɔgbɔ le afi ma o. Yeta wòdze be woayi ɖe tɔsisi aɖe me. Yeta esime toma gbãta la afi si wokua tsia le hã toa gbã tsɔ edzi. Yeta azɔ ele sesem ale gbegbe elabe míaƒe kɔƒe sia me míaƒe nutometɔwo le afi ma eye wogale teƒe aɖe dzim afi si woate ŋu akpɔ tsi nyui aɖe le aza. Ke azɔ la to mía aƒetɔ la ƒe kpeɖeŋu me la míaƒe program sia va mía gbɔ. Enye nu si sese vavã be woama nu sia ame na amewo katã. Ame aɖewo va wɔ program ɖe le afi sia tsã menye nye woƒe nunɔla o. Ke la wonɔ ezã ʋu hase ɖe yi si me wògblẽ. Azɔ ziale si didi sia le mía me be míaɖoe ɖo ta la míeƒo nu kple ame siwo wɔa esia mídzi be woadzra etsia ɖo na mí míedze egɔme. Ke azɔ la teƒe aɖewo li si míate ŋu aku tsiwo akɔ ɖo le míaƒe kɔƒea me. Be mía nɔvia aɖewo tso nutoa me la wova wɔ nanewo le eŋuti. Ta nɔvi siwo le MCGI la wova kpɔ míaƒe numetoto alo míaƒe fukpekpeawo ale si wòsese na mí le tsi nyawo kpɔkpɔ gome. Ɖe afi si míekpɔa tsi tsona la ta ne woava ƒu tsia alia to ayi la afi mae wòɖe afu lena la labe nɔvi siwo le MCGI la wokpoe eye le woƒe lɔlɔ̃nu faa nu ta la wodo vevie. Afi si míekpɔa tsia le la woyi ɖe akpoe eye wowɔ nugɔme kuku aɖewo eye wogblɔ be ne yewoakpɔ be yewoate ŋu akpe ɖe mía ŋuti ma le Baranga nutome afi sia mída akpe ɖe ta vavã. Abena menye mía ŋutɔ míaƒe zazã ɖeɖe wònye o ke boŋ nutoa me katãe susumata esime MCGI va mía gbɔ la míele akpe geɖe dam tɔ. Yeta míeva afi sia be míagblɔ míaƒe akpe manyagblɔ hena wɔna siwo dze egɔme na míaƒe tsi nyawo la. Yeta le zã sia me koa mía nɔviawo le siwo ne le nutome afi sia eka siwo hiã be woakɔ tsia ayi na wo la yenye sia kpɔm le fifi laa. Eɖewoe ma kpɔm le eye bubuawo siwo woaga azã la míetsɔ wo na wo le woƒe teƒeawo va yi. Ne Mawu lɔ la adze egɔme kpie ekaya alo tsi do etsi kasia megblẽna kaba. Yeta to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nukpɔkpɔ sia nakpe ɖe mía ŋuti akpe na Mawu ena mɔnukpɔkpɔ si tso MCGI la gbɔ na mí be ena kpeɖeŋu sue aɖe mi. Eye le míawo dua metsitsiawo gbɔ la míele akpe geɖe dam na MCGI ƒe tatɔwo Ewɔkuya Daniel be aƒetɔ la dɔ wò ɖo ɖa hena míaƒe nutome sia alebe míaƒe hiãhiãwo woate ŋu akpɔ egbɔ na mí eye míawo abe kɔƒemetɔ siawo le afi sia míezu gomekpɔla le woƒe program la me. Míagblẽ esia dome o, míalé eme ɖe asi eye míakpɔ egbɔ nyui alebe ame siwo katã le afi ma kpɔ viɖe atsome
Apotro ne ye jiwa ayram ewo ne apada magaro no timenya nyawo de o kabon miape ya yana da magaro bo azo chumya punto siamala miela apada MCGI apada Dɔmenyowɔwɔdɔ si wokula yo akpena Mawu na mon poposia be nyamye zudo no suade be MCGI la no Mawu po hala ten awo pada gunamnya no biam gbato po nyawo sitio baltan balatan ajo esewo ama MCGI la eji eyi yeji to Mawu po pada nklondo no popo malabana MCGI wa Dɔmenyo eyi wo klena nyelo Nɔviŋutsu Daniel Mawu tonya kafula akpena Mawu kuya azo akpe nami kple chama amesionya nto metomawo kple miakata siwo kata nya amechichiawo dumamechichiawo siwo nami mon poposia alebe mia visio ne tso MCGI sia la wa ade mena bia mabato bola afima ba wa agblɔ Mawu si yɔ mi ƒe bubu afia be Mawu nyo eye eƒe dɔmenyonyo la enye nu si nɔ anyi tegbee be mianye Mawu ƒe dɔwɔnu sue aɖe ale be eƒe dɔmenyonyo la de mia gbɔ azɔ nɔviŋutsu Yosa ne ate ŋu adzɔ la mina miaku egɔme afi si ŋutɔ amegã bo mazã afi si ŋutɔwo le la mina miadzi be ɖe tsi le teƒe ma ale be miate ŋu awɔ abe nu si mi le wɔwɔ le teƒe bubuawo ene be mia aɖi tsi ɖe afi ma na wo miado amewo aɖo ɖa be woaɖe tsi na wo eye miakpɔ afi si miate ŋu awɔe le woƒe teƒewo ŋutɔawo me to Mawu ƒe kpeɖeŋu kple nublanuikpɔkpɔ me la mia aƒo nu kple mi amegã siwo le afi ma ke mi ɖe kuku ɖekoe mia agbe alo ne kpeɖeŋu sue aɖe mia awɔ la mia agbi o ale be mia akpe ɖe mia nɔvia amegbetɔwo nu akpe na mi akpe geɖe kuya Daniel hena mɔnukpɔkpɔ sia si woƒe program la le wɔwɔm ne Mawu lɔ Mawu lɔ la miasi ne gblɔ be mia aɖi etsi ɖe afi ma na wo mia awɔ emedɔ akpe geɖe Nɔviŋutsu Joshua Anthony kple miaƒe amegã siwo le afi ma kple nɔvi siwo katã tso Members Church of God International akpe na mi mia nɔvi siwo hã le kasia dzi kple nɔvi siwo katã le MCGI le xexa ƒe akpa vovovowo miyi edzi anɔ nu nyui wɔm eye mianɔ keklem akpe geɖe Mawu tɔe nye ŋutikɔkɔe la kple bubuwo katã tegbee azɔ mina mia akpɔ mia nɔvi siwo le MCGI ƒe dɔwɔnawo la le Sontan Kuderas kple ale si mia nɔviawo wona wose mia nɔvia amegbetɔwo se Mawu ƒe lɔlɔ̃ le wo ɖokuiwo me le be MCGI wo dɔmenyodɔ sa bawat pagkakataon mɔnukpɔkpɔ ɖe sia ɖe la mina mia awɔ eŋutidɔ ale be miawɔ nu nyui yiyia ɖo me la nye dzi megbe nɔ yem elabena esia yi me le nunyanya dzi nyanu nyemegbo aɖe me o abe
nana kema no asiwo na wanye be mawe mawɔdɔ sia o do adzi le eme ale be miate ŋu aɖu nu le akpe dam be le mɔ aɖe nu la ame aɖe va nane mi alia si akpe ɖe nu gã wònye na mi akpe na mi ɖe miaƒe kpeɖenu si miewɔ la ta. Ele be nagbe miatɔwo ƒe lidodo sese o. Ehiã kokoko be na ase miatɔwo ƒe glidodo ne wole koko ƒom la, edze be nasi eye nase gɔme. Nu ka gɔme wòdze be na ase? Ame si va hiãtɔ nu la, edo nugbana na Aƒetɔ la eye nu si wònɛ la ɖo eteƒe nɛ ake. Ne ese sia gɔme la, ekema ase hiãtɔ ƒe avifafa. Muli po ang aming paanyaya para sa atin pong nalalapit na Akela miegala miakpem. Na miaƒe dzotoƒo xɔse be sesẽ srɔ̃ si le edzi va ge le dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke evea gbe sia nye Dzoɖa ƒe Dzoɖa le ŋutigãwiɖekeli me Ghana ƒe gaƒoƒoa nu eye miate ŋu ayɔ míaƒe MCGI ƒe dɔkitawo to kaƒomɔ dzesi siwo kpɔm miele le afi ma faa ga ɖeke maxɔe. Ne lãme gbegblẽ nu aɖe le ŋuti alo wo lãme gblẽ medzi be yeaƒo ɖe dɔkitawo la, miate ŋu ayɔ nene ƒe kaƒomɔ dzesi siwo me kpɔm miele la hekpe ɖe esia ŋuti ake míele akpedam na Mawu kple mia nɔvi siwo ne le Zambales wo ame siwo nɔ kpli mi to kadzi le zã sia me kple ame siwo ne dogo yi xexe ale be mia katã miate ŋu ade mia nɔvi amegbetɔwo gbɔ la le Zambale ŋuto me. Akpe na Mawu be miete ŋu kpɔ gome le esia me eye mienɔ kpli mi. Aƒetɔ la nenɔ kpli mi kple nɔvi siwo katã le xexea ƒe akpa ɖe sia ɖe. Miyi edzi anɔ nu nyui wɔm eye miazu akaɖiwo. Mawu ƒe bubu, Mawu tɔe nye ŋutikɔkɔe kple bubula tegbee. Ke gbɔ la míagblẽ hadzidzi aɖi ne hadzidzi aɖe ɖi na mi atsɔ akafu mía Mawu nu siwo katã tɔ la. Hadzidzi sia me la nɔvinyɔnu Kimie Riges yenye esia adzi ha na mi. Akpe be minɔ kpli mi efie nye bɔkɔ na mia katã. Uy, di ka ba na pe-pressure sa work? Dami nang pinapagawa sa'yo eh. Alam mo, Wo le dziwo sim le dɔ me, wotsɔ dɔ geɖe na wo. Mate ŋu ato kpo ɖeɖi mate amenu o. Ne elɔ wo dɔ la, ele edzi anɔ wo dzɔm. Esia eta ɖeɖi amenu kakri dze ɖe si nele vevie dom ta. Sebet kple Miss womekpɔ tse dzesi o enyo. Woya nu si le asinye la edze nunye. Nu si le vevie nye be
jilajo yem na Mawu amadama nyanu nunya da ateng abajo na Mawu nɔvinyɔnu. That will shine and last forever, to guide me on my path, with no fears and doubts to believe God, till I heard your voice, oh Lord, resounding inside my heart. And now that I feel you, I don't want to be apart. The sun that shines so brightly reminds me of your grace. The wind that blows so gently, it feels like your embrace. I can stand and face 1,000 griefs, for I know you keep me safe. Lord, I'm singing you praise to glorify your name. My countless fears seem to end, for your love flows like a river. You lent me your hand to walk through and left me never.
Salamat po sa Diyos sa atin pong pansamantalang akpa na Mawu esma bola nya awu wɔna sianula nyela mi akpam ana badodora wɔna apatola mina mi kata mi ado koda apato nya Mawu nya fufu Mawu no soka tanto la nya apato Yesu Kristo pon komala mi da kuku o asianami Musumi salam ya pejio mala. Eye, nilamia takpo mdedie. Hana ulolopo dɔmenyonyowo katã. Sidana mietu ama beshia gbelata. Miese wololo kple woɖe tsɔ le eme. Na miawo la. Nu siwo me tom mie le agbe sia me. Tso míaƒe dziƒe gbloglo ƒe kekeake. Míeʋu míaƒe lɔlɔ ƒe dɔmenyonyowo katã me eye míele akpemavɔ dam na wo. Be míama Mawu le miasi. Ame si tsɔ ɖe le eme na mí. Atsɔ míaƒe vodadawo ake mí. Eye naxɔ dzigbɔɖi na mí esia fofo. Lebe míate ŋu awɔ míaƒe dɔdeasiwo le wo ŋkume. Anɔ anyi kple mía nɔvi amegbetɔwo, mía nɔviawo. Ame siwo medzudzɔ anyuwɔwɔ na mía nɔvi amegbetɔwo o. Ame siwo se nu gɔme. Míaƒe kokoƒoƒowo, tɔwo ƒe lidodowo hele nyui wɔm na wo. Alebe to wo kpe ɖe nu me la, míate ŋu ana mía nɔvi amegbetɔwo woasi le wo ɖokui lɔlɔ si nefia mí la. Eye naɖo ŋku edzi ame siwo teƒe aɖeke mele wo si woayi le agbe sia me o la dzi. Mía nɔvi amegbetɔwo siwo eme le sesem na. Eye mí aƒetɔ míebia wo nublanuikpɔkpɔ. Ame siwo le dɔ lém la, be woakpɔ dɔyɔyɔ atso asiwo me. Ye nu sia nu si me tom míele le agbe me la, nana míaɖo ŋku dziwo. Míawɔ edzi susu yi tsa ne wɔ mí ɖo. Eye le nu siawo katã megbe la, míenye wo dɔla madzemadzewo. Aƒetɔ míeɖe kuku nakpɔ míaƒe ƒomeawo ta dedie hã. Míeda akpe geɖe na wo le mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Minamia ko lolo mavo si chop mia fofo Mawu la gbɔ le dziƒo. Ame nuveve kple dɔyɔyɔ si tso mía Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ kpakple gbɔgbɔ la ƒe ɖekawɔ na anɔ míaƒe dziwo me tegbetegbe. Amen.
Salamat sa paglingap mo at pagsinta. Naawa ka sa tulad kong isang aba. Kahit na ang buhay ko ay di sapat, itumba sa paghihirap ng iyong anak. Pangako ko'y maglilingkod hanggang wakas. Tulungan mo na tuwing na'y maging tapat. Pamasalamat sa iyong pagmamahal, di ko malirip. Pag-ibig mong walang hanggan dahil sa amin, anak mo ay ibinigay. Nagkapag-asa sa pangako mong buhay. Ang samo ko, aking amay, patawarin. Ang handog ko'y sa'yo'y paging dapatin. Ang dungis ng puso ko ay iyong linisin. Espiritu sa akin ay huwag bawiin. Ang masalamat sa iyong pagmamahal, di ko malirip.
ay hindi maiwasan ang pagdalaw nitong mga kalungkutan. Iyong alalahaning may amang nagmamahal, laging nakamasid, laging nakabantay. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa Ama ay ilapit iyong kahilingan, sambahin, purihin, pasalamatan, pagkat siyang mag-iingat ng puso mo't isipan. Pagpadadaig kahit nalulumbay, ang pag-asang taglay ay iyong ingatan. Ang dalisay na aral iyong panghawakan. Ikaw ay may Diyos na madadaingan.
masabi siyang
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kaibigan, lahat ng kapiling natin sa pagkakataong ito, amin po kayong sama-samang inaanyayahan na tayo po ay dumulog sa pananalangin. Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, o Diyok ng isang pagtitiwala at pananampalatayang Ikaw ang Diyos na aming kinikilalang, nakaalam ng lahat ng kabubuti, ng lahat ng iyong mga nilikha. Narito kaming muli, Ama, lumalapit sa iyong banal na paanan. Nagpapasalamat una po sa lahat ang bawat isa sa amin sa patuloy mong pagkukupkop at pagbibigay sa amin ng pagkakataong makapagpatuloy sa aming buhay, sa aming panahong kinalalagyan. Salamat po. Nakatatawid kami bawat araw sapat ka sa biyayang kailangan namin upang makapamuhay kami ng payapa. Salamat po sa lagi mong pagliligtas sa amin. Nakakasalunga kami ng mga panganib, balisa ng kalooban, subalit lagi kang nandiriyan upang bigyan ng kasagutan at lunas ang bawat balisang aming nararamdaman. Salamat po sa lahat ng iyong mga pagmamalasakit, Ama. Sa lahat-lahat, ito ang aming lagi na pong maigaganti sa hindi namin masukat at mabilang na kabutihan mo sa amin. Ang kumilala kami sa iyong ikaw ang Diyos ng sansinukob na may-ari ng aming mga buhay at kalakasan. Panginoon, kalaki po nito ang aming lagi ng paghingi ng awa at kapatawaran sa aming mga kasalanang nagagawa sa maraming mga kadahilanan. Umaamin kami sa iyong nagkukulang kami. Sana po lagi kang magpatawad sa aming mga pagkakamali. Ngayong nagpatawad na rin kami sa mga nagkasala sa amin. Ama, nilalapit namin at ipinamamanhik ang buong sanlibutan sa patuloy na paglaganap ng maraming kasamaan. Nagtitiwala kaming
ikaw pa rin ang Diyos na siyang makasusupil sa maraming mga panganib sa aming panahon. Sana po lagi kang magpala ng bawat kaluluwa, pati ang mga taong nakalilimot sa iyo. Alam naming ibig mo, bawat nilalang may kumilala at maglingkod sa iyo. Kaya po kami sa iyo lagi kami lumalapit. Kung maaari po, yayamang ikaw ang Diyos, nakaalam ng ikabubuti ng bawat isa sa amin. Sa iyo kami nagtitiwalang. Sa iyong dakilang kapangyarihan at magagawa, makapagpapabalik loob ka pa po ng mas maraming mga kaluluwang ibig naming makasama sa paglilingkod sa iyo. Abutin mo po ang bawat pamayanan, bawat kapangyarihan, mga namiminuno sa sanlibutang ito, mga taong matataas ang kalagayan. Sana asikan mo rin ang pagpapakumbaba at pag-ibig ang kanilang mga puso. Laging mamayani ay ang dakilang pagkakilala sa iyo. Sana po ang may mga karamdaman, hipuin mo rin. Kung maaari ay patuloy kang magpagaling ng bawat nararamdamang sakit ng mga taong nasa aming kapanahunan. Alam naming nasa iyo rin po ang lunas, lalo na po sa mga salot na patuloy na lumalaganap sa aming kapaligiran. Panginoon, bawat isa sa amin ay merong ibig ilapit sa iyo. Alam naming higit sa kanino pa man, nalalaman mo po ang bawat sulok ng aming mga puso. Ikaw ang nakakakilala ng laman ng aming mga kalooban. Binubuksan namin sa iyo ang lahat ng aming mga ibig ipaglambing, bagay na hindi man ilabas ng aming mga bibig. Alam naming nauunawaan mo po ang makabubuti sa amin. Sana alalahanin mo po ang mga taong nakalilimot sa iyo, nababaling sa sari-saring mga kasamaan at kalayawan. Sana isang araw makabalikwa sila at makapagbago ng lakad, kumilala sa iyong dakilang kapangyarihan at magagawa. Sumasampalataya kami ng buong puso. Ikaw ang aming amang lagi ng nakatunghay sa iyong banal na kaitaasan sa mga taong naghahanap sa iyo. Bahala ka na po sa aming mga sambahayan, sa aming mga anak. Ikaw ang aming pag-asa. Ang awa mo ay sapat upang kami lagi nang magkaroon ng kapayapaan ng kalooban. Sa iyo po ang lahat ng karangalan at kapulihan. Marami pong salamat na muli sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Naway tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig at ang makapangyarihang basbas ng Diyos amang nasa mga langit, ang biyaya ng pagpapagaling at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya nawang gumabay at maghari sa ating lahat, magpakailan-kailanman. Amen. Isang bagong utos